Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Hamdi Allah iskaza wa jal nekolo salavatu wa salamu ala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Upravo sahabija tabiine, tmau tabiine, hemsa kola soka sledinen, olen šukar bukja kerin dojđi kojom mudin, Allahume amin. Prenesla pes kojeg predanje kaj kada ka završinilo hisabi ango Allahi tebareke wa ta'ala hem kada o cehennemliye kak huven ki yake cehennemeskiri a o cennetliye kak huven ko cenneti o cennetliye huven kedime teleder ye kaş ko avikini pes puba vakini huven kedime teleder adava kaş bahtale radosna, srekna ka podsjetinem pes sar civdinge ki dünya sar civdinge Allah heskere kelameya sar civdinge Allah heskere Kur'aneya ka setinem pes hem kavakeren o Allahi adava obećajne sodenge amen ko Kur'ani potvrdinge amen elhamdulillah sem abdive ko cenneti Koven vositime tari ubavine cenneteskiri. Tarodlar reke kola sokat habden teleder lengere pre. Keda kadiken adava šuži pe cenneteskoro. Koven odozom radosna, srekna, bahtale. Pa ko odova vakti ciket ola koven zauzime odole dujnalučko. To je odle džennetsko ubavinaja ka hulen melekija hem kavakeren olenge Esselamu aleykum ya ehlil cenneh Allah eskoro o selami, o mir, o spas neko vol upritumende o tumen o stanovnike dženneteskere a ola kavakeren melekonge wa alaikumussalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Pa melekja kavakeren olenge o tumen o stanovnike e cenneteskere rodela tumen o Allahi azza wa jal ki peste povikujnala tumen o Allahi tebareke wa ta'ala ki peste kada kašumen akava o stanovnike o žitelja e cenneteskere ka počminen nesarte daran. Ka počminen nesarte sekirinen pes pa kavakeren yeke keske a soskeli rodolamen akana o Allahi. Soilitani buti akana so rodolamen o Allahi. Zar na završinge o hisabi? Bitirimoj o hisabi. Soili buti akana so rodolamen o Allahi azza wa jal. Pa keda ka primetinen adala znakija tari zagriženost o melekja kolengere muja ka obradujnen o lengere kalibija pa kavakeren o Allahi rodala tumen ki peste soske mangela te dikel tumen hem tumen te diken ole madaran o Allahi vikinela tumen ki peste soske mangela te dikel tumen hem tumen te dikene Allahi Kada kašunen akala o stanovnike e cenneteskere kasmirinen pesnesar pa vakila kodova momenti ka ven znači cennetska jahalice kaskoro sedlo je tano taro rubinja hem smaragdija hem dijamantija pa ka uklen u priolende hem ka u Iran ji kaj naresena teleder o arši Allah eskoro azza wa jal kada ka resen teleder o arši Allah eskoro azza wa jal o Allahi tebareke wa ta'ala kavakile melekonge. O tumen mire melekija. Resteli mire robija. A Allahi azza wa jal najškarđamo. Kavakeren o melekija resle ya Rabbi. O Allahi azza wa jal kavakirilo lenge. A so acı kerena tumen. Den olen nekahan šajtane bokhare mire robija. Pa ka počminen o melekija te uslužinen olen te denlen taro džennetska plodija. Pa ka han o stanovnike dženneteskere.
Kada ka završinen kavakiralo Allah Azza wa Jal haleli mire robija. Ovo najšukar džanuma. Kavakirno meleke hale ya Rabbi. Pa Allah Azza wa Jal kavakiri aso aji kerena tumen. Den olen neka pijen šajtane žedna mire robija. Pa ka ušten hem ka uslužinen ka keren o meleke olenge sajgija. Pa ka den olen te pijen taro zlatna peharja. Ka den olen te pijen taro džennetska izvorja. Pa ka pijen o stanovnike dženneteskere. Pa palo do Allah Azza wa Jal kavakiri ispideli mire robija, a ovo najšukar džanuma. Bile jabbi. Pa o Allah Azza wa Jal kavakiri olenge ajden ušten akana hem vikinen Idrise alihi selam neka nel hem neka uravol mire robon. Pa kaval o Idris alihi selam ko tefsiri tergjola kaj o Idris alihi selam neli sar kisira i penjardok istori islameskiri kaj usine manuškova so sine krojači. Pa Allah Azza wa Jal oleske ko Kur'ani wa kerga وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Hem tu spomnim ko kitabi Idrize. Čačibnaske ovsine iskreno nebija, hem amen vozdigningjam le kućeme kamja. Henena o islamske učenjake kaj ovko dženneti krojnela o šejaje džennet lijenge. Pa kanel hem ka del olen turavem pes. Otkako hale, otkako pile, otkako urage pile dženneska šeja, o Allahi Azza wa Jal ka naredinal pa ka perel jek bršim u priolende. Ali na obično bršim. Nego li bršim ka skoro pa ni u stvari tano džennesko miski. Soske Allahi hajlarge olen. Soske pilarge olen. Soske uravge olen. Soske u priolende mukla bršim taro džennesko miski. Soske, zada te pripreminalen baš i sredba e Allahe Azza wa Jal. Pa Allah Azza wa Jal kavakiri o tumen o žitelje e dženneteske. Roden avdive tano jeumul mezid. Avdive tano o diveke da samo bajrona tumare mangina. Sad vas o posakujnena bajrola roden. Roden avdive so mangina. Po džennetlije ka roden akava. Pa Allah Azza wa Jal ka dълmi. Ka roden duito. Allah Azza wa Jal ka dълmi. Ka roden trito. Allah Azza wa Jal ka dълmi. Ka roden panšto, dešto, bišto. Ka roden sa i kada više nanesote roden. Allah Azza wa Jal kao kiren ge roden. Allahu akbar. Allah kao kiren sote roda ya Rabbi. Sote roda sa so posakunjem sadin ganamen. Allah Azza wa Jal kao roden. Allah kao kiren na ne pobu sote roda ya Rabbi. Na džanaja na perlam ge ki godi sote roda isjamen sa. Zar isi nešto povredno tarakava? Amaro kantare shukare bukengoro kergan to popharo taro kantare pare bukengoro. Do kergan amenge amaro hisabe. Tire rahmete achigan amen ko dženneti. Obskrbingan amen džennesko plodenca. Dengan amen tekpija taro džennetski izvorja. Ženingan amen džennesko hurijenca. Dengan amen kera taro rubinja smaragdija dijamantje. Obećingan amenge kaj na kamera, kaj naka pujrova, kaj naka dukhala men ništo, kaj na kamera niš više niket. Sopanda te roda ya Rabbi. Svi si povredno tarakava. Tegano Allahi Azza wa Jal kavakiri. Avdivi si nešto svoj put povredno taro sakava so rodinjen. Tegano Allahi Azza wa Jal kad si deli perda taro piro muj, hem sarine kad iken ko muj e Allah eskoro Azza wa Jal. Tegani ka perinki sežde Allah eski Azza wa Jal. Ka perinki sežde Allah eski Azza wa Jal. Wallahi ko Kur'ani vakiri, a me obećingum mirero bonge. Džennetijem nešto svoj bud povredno taro doa. Sa i ulema vakiri povredno taro dženneti tano samo te dikeo mu i Allah esko nase. Pa Allah Azza wa Jal kavatlo tu men mire robija ušten taro sežde. Tu men avdivena seno vrzime tekereni ibadet. Sijensine obvrzime tekereni ibadeti či sijensine dživdeki dunja. Avdive samo uživinem, hem uživinem. İranem tumen ko tumare džennetska kera. İranem tumen ko tumare džennetska hurije. Hem me avdive
ка обсипинавтумен мире рахметеја, хем више никјат нака холяна упритумен. То Аллах Азза ва Джел, каделлен тередер пири закрила, хем више никјат нака холяно упра Аллах, становникија со едженетеске. Молиме Аллах те бареке ва теала, Аллах Азза ва Джел, фекеламен таро кола сока овено обрадуме дженнетеја, сока дихем комуја Аллах еско те бареке ва теала. Амин. Молиме Аллах те бареке ва теала, сасо кедин јамена кате, تكدنا من جنة الفردوس. آمين آمين يا رب. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.